Kugeza muri kano kanya igikombe cy'isi gikoreshwa mu mikino ya ruhago ihuza ibihugu byinshi ku isi, hari icyo gikombe cy'isi gikoreshwa muri football. Iki gikombe gipima ibiro 6 by'uburemere, gusa muri ibyo biro 6 byose harimo ibiro 4 n'amagarama 927 agizwe na zahabu z'umwimerere. Ibi biro 4 bya zahabu bituma kigira agaciro ka miliyoni 20 z'amadolari y'Amerika iki gikombe kibarirwamo, bigatuma kandi iki gikombe kiza mu mitungo myinshi ku isi irindwa cyane n'umutekano mwinshi. Itariki 20 z'ukwa gatatu 1966 mu gihugu cyo mu Bwongereza igikombe cya mbere cy'isi cyaribwe, gusa kiza kugaruka. Nubwo icyo ngicyo cyagarutse gusa, itariki 19 z'ukwa 12 mwaka w'1983 muri Brazil cyarongeye ku nshuro ya kabiri kino gikombe kiribwa. Ushaka kumenya inkuru irambuye, kora subscribe kuri Horizon TV ugire inkuru zose zicukumbuye zicaho.